Terima kasih. Menyakabi truk nombor serawai baca. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Kepada jamiah kamu yang nak di luar dan tolong sapa sihat. Betul nangkah kena untuk malam nak kamu adakan dakwah Tunku Abia Muhammad Yusuf dari Engineer. Baik dua orang pulang kah itu. Tadi.